Seniorsku ekipu ženskog fudbalskog kluba TSC iz Kanjiže nastavak prvenstva u Superligi Srbije očekuje narednog vikenda gostovanjem u Beogradu. Poslednju proveru pred nastavak prvenstva kanjiška ekipa imala je u nedelju protiv mađarske drugoligaške ekipe Sent Mihalj iz Segedina, u kojoj je zabeležila ubedljivu pobedu 7:1. Vođstvo kluba veruje da ekipa u nastavku prvenstva može da izbori plasman u play-off. Pa mi smo počeli sa pripremama krajem januara, onda smo prvo prijateljsku utakmicu odigrali protiv Segedina tamo, pobedili smo ih 4:2, onda smo planirali da igramo i prijateljsku utakmicu u Rumuniju, u Temišvaru, ali nažalost zbog situacije sa koronom tu utakmicu smo odložili. Znači tamo nismo išli, onda smo igrali protiv drugog tima Subotičkog Spartaka ovde, sljedeću prijateljsku utakmicu. Ta utakmica je završena sa rezultatom 2:2 i danas igramo opet protiv ekipe iz Segedina, još jednu prijateljsku utakmicu i to će biti glavna provera pred start šampionata, jer sljedeće nedelje već igramo u Beogradu protiv Crvene zvezde. Da li je bilo nekih promjena u igračkom kadru, u stručnom kadru, u klubu? Pa doveli smo jednu igračicu iz Novosadske Vojvodine, ona se zove Dejana Maglovčević, ona je u novosadskom timu igrala u odbrani, ovdje će kod nas isto tako igrati u odbrani. Ona je jedino došla sad kod nas i Kermec Čila, naša dugogodišnja igračica, ona je otišla iz kluba, zapravo ona je završila svoju karijeru i Nikolina Jelača isto tako zbog bolesti je odlučila tako da neće više igrati za naš tim. Šta se može očekivati u nastavku prvenstva od ekipe TSC-a? Pa mi ćemo svakako boriti za tu četvrto mjesto, da uđemo u play-off, pa i zbog toga ćemo truditi da tri utakmice, što je nam sve tri utakmice koji su preostali u prvenstvu da dobijemo ili iz tri utakmice da izvučemo bar 7 bodova i tako se nadamo da ćemo tako zauzeti četvrto mjesto u prvenstvu i igrati u play-offu. Sa kakvom formom ekipa dočekuje nastavak prvenstva, utiske sumira trener Fanđo Vajda, koji procenjuje da su pripreme bile dosta teške jer je sastav bio okrnjen zbog obaveza 3 igračice, Milane Knežević, Staše Đokić i Anđele Vešić u reprezentativnim selekcijama Srbije. Pojedine devojke su bile i bolesne, ali veruje da se može ostvariti zacrtani cilj, plasman među 4 ekipe i učešće u play-offu. Moram da kažem da su bile dosta teške ove pripreme za nas i danas igramo bez 3 devojke koji su u reprezentaciji. Prati nas ceo vreme ove devojke koji treba da igraju za reprezentaciju, nisu bili prisutne. Imali smo i bolesne devojke i sa covidom i sa nekim drugim bolestima, tako da smo dosta teško odradili ove pripreme, ali mogu da kažem da devojke koji su bili na treninzima, oni su maksimalno radili i verujemo da možemo uspeti naš cilj što smo nacrtali pre početka prvenstva, da dođemo u play-off među 4 ekipe ostvariti. Prva utakmica je gostovanje u Beogradu. Ko su još protivnici do početka play-offa? Pa da, odmah i najteža utakmica u Beogradu protiv Crvene zvezde, pa onda posle njih igramo protiv ekipe Zvezda B i treće kolo, odnosno zadnje kolo, dolazi nam Vojvodina iz Novog Sada.